Ninkethi nkatho na Nchune Mutegeri kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru themwe na Arua iri tariki 23 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2024 amo na nteto iria nkureterete ni muthako ungi guta uturo nyuma ya kuigira rujini rwa Eriene muciini jwa Mao wa ntuku inkai nyuma ya miiri ya bangi bairi kuritwa rujini oru. Rais Ruto kwirikana kuria ngavana Kawira gutezaniria utumiri bwa MTF nyuma ya muchemanio na atongeria ba Meru Ntere cia Sagana. Rwaria rwa thirikari na KMPDU gutira igaonde COG baritite makania ria kurega kuria mandagitari michara ntuku batithiritwe bengugine. Tugakuretera gichunchi kia mbere kia rugono rwa mwanya makaya ja Gichomoro. Muonaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ikambiria thaiji. Ntuku inkai nyuma ya miiri ya antu arume bairi kuritwa rujini rwa Eriene muciini munene jwa Mao na ndi muthaka wa ukuru bwa gatigati na igirete Eriene riri uguru bwa gukira na Arua. Kuririkana muthaka uju arejire amatuki antune au na kuigira rujini Kinya nyuma ya kari kugeria kumwerenja atika ciurage. Thirikari na ndi ni kurombwa guchwa buria antu au kumba kwirigwa kana gukarua kenda antu babethi batiga kuona irenjira embuthu ya kwebera nthiguru ndiria bainyirwa ni uturo. Dennis Mugendi ni agutwambiriria na rugono ruru wa Kieba. Mnaenda? Wacha nishuke. Intuku ingi ira tukinyite aja mucini Mao Ntere cia Eriene kujira ikarikari ingi ria muthaka umwe uria gukwirikana mathene ja ugoro na rejire amatuki na omba ikuigererie riri na kunio ndiria tukurikana atu ntuku ijiri ithiri kuri na ndaka ingi jiri ira uriritirie riri na nyumene miri yonekana ntuku ya Jumamosi. Ndira umete nje buritiyo nje ntubocio ndo ginyao ndona muthaka umete nje buroro yo amacogete ngegoro ira irambiriri kuambu ari ocielara na eso reu mtungi nwena antu angi bele ibaritigo nwende tukuromba thirikari tutetherirwe ruru twegirwo kwina manya njeriti yo kana roita cinya yo bururu muthoko arari na o miaka 17-16 na arari mwana munini sana na ata lebi na arari no muyaga kwe kintu kiokucia ntuku Eriene ri kwigara ya kwe kintu kiokucia ntuku ndo muthoko na arari no mo sana gintu kira kindiaretia u ni gwithira woni eco indaragia gimindia tugariragia antu bara baicigetie ruini abeli kira kiri ndengwe no tukuringe thagaike ikulugite ciambira kwina muntu ungi no amatuki icigia ruini koguo kea gwithira antu baromba mibwanano bara batongora kuo marundu anja Sabethi kana Nebukadneza ingoachia kitharo mbi Murungu Mao ina bari na kanisa twina cio gucaindie ngiri kanisa icio nyingi inyagire antu baba ikuo na ingoachimbie kuendelea kithira bongo abarekere kuromba Murungu batu kuromba migwanano tutawa atabari no ndiba bati kwithia beyite abakabwithia mathabo kithira ne arobi Murungu bapingana na gigi gutuma nthaka cici arugie ku kagethira ibo bautuma baeta bakaringirana ba miujiza mwana ake ya icigie ku imantu ya tebui na imantu amae thayo endeka tuyukia tua torie kinya kurubanjori na bari no ntukinya kurubanjori babati kwithia bae kuya bambiririo pingana na mantu ya no nturke kira kiri warukire kuri antu beyire batomi Murungu beya batumiria baua ngekuru na kuru bara bakuru beye bomba kwa lauembe oyora belere bara bakiuma na bomba kuendelea na safari yo bakutomi Murungu athero royene na ibetere kou ntumwera batire ao baua bauire oembe bwelwe na naiso ningekorira nkoro na akoro
mabisa bakuria monki bamushijuju mawo ibagwatanite na bakiama kya mutharaba mutune guswamurijo muthaka ou uria kwirikani wa ukuru wa miaka 20 thirikari ya county tugomba kumobilize timu chionde kana agencies ingi chionde chiomba kuyotethia kuona getha tukomba ku retrieve kana kuyukia mwiri yu nonto already muntu na akwite tukuya na timu ya fire and rescue ya county government of Meru tukuya na timu ya Red Cross barani agency tetha chira kwina mitino na tukuya na national police tumbo tetha ni twinde na kunio ndiria kimakania kingi muthaka ungi cititie kinya we kwigererie ni riri Andre kendre cia lau ni nyanto baba wero ibamba ndreke cia la bwana so hizi mazi imekuwa kumeza vijana yetu sana. So nataka serikali tusaidie tuone itakuwa aje, na kitu kingine kama kijana hauna wera isifanye mazi lose maisha. Unaweza pata job kesho hata kesho kutwa, so kukosa leo hiyo si issue, unaweza pata kesho. Alafu kitu kingine government mzito tafutie wera. Sawa mtu wangu, sisi vijana especially from 1835 percentage kubwa tunaumia sana na pressure, depressions na vitu mingi tunataka kukonka in life. Na so what I would like to say is to tell it is huge government and church leaders that they organize conferences watuongeleshe sisi vijana so that watuonyeshe life there's something we hold in life. Si life si hapa tunaona we young people we have fear of unknown chenye hatujui kesho. So hii pressure tuko nayo tu a huge government, a huge church leaders na hata viongozi wa within organize meetings watuongeleshe sisi vijana tunaumia ndani. We are crying inside na tuna mtu akushia na yeye. Na kuringa na kari ni atiria riri nirite mpanga na nandikira bakwira thirikari ya county ona kinya nene nitige ni kuyukiria antu agitagaria nikenda kurigiria makarika tajaja. Dennis Mugendi, Weru TV, Iriene, mushine o Maua, county ya Meru. Nyuma ya Rais Ruto kwirikana gutongeria muchemanio na atongeria ba Meru bare wa kurubanjuri ncheke kirenjira ya kugeria kureta urumwe Meru, na ndi Weru TV ni ombete kugwatithania imwe cia ndwaria iria cietithirwe na mbere gikarone gikintere cia sagana. Kuririkana Rais Ruto ni aezanire mwerekera Jwangabana Kawira gutigana no tumiri bwa MTF kiri uthondeki bwa barabara kenda gutiga kumaria mbecha cia Meru Omea County. Onto gutumite gukagia thina nene ya wagi bwa mbecha kathetune ka Meru. Rais Nkurukini akana wika wira nebwa gutigira Meru egucokanira nyuma ya atongeria baba inge kuga Ngabana Kawira atendaga gwitaniria ngugi na atongeria bangi. Boniface Mwongera na ripoti iji. Na kwena ombeke bwegoro mono nande gavana wa kaunti ya Meru bifithi kaira mwangaza kile mwaka jo mwerejo kithirikari jula tuitite ngirijeri 20 ngiriji 25 akethro etijaniria roturo ro kunenkanira kandarasi cia barabara kire MTF na kwethro akiambiria kunenkira contract bumitene ne kaunti ya Meru kariatere akurubanjuri ncheke bagotirimana muni Rais Rigathi Gachagua njako madhiri otero Nyeri bimebiri bidhiri bamwereide madhiri ja kaunti ya Meru ene nyumene muni Rais Rigathi Gachagua bera nteto cia kaunti ya Meru ciete njogu na kwabo mono babanganite muchemanio na Rais Ruto na kiume kimwe kuthira kulera misi kiume kithiru gikoro katikati ka Rais Ruto munini owe akurubanjuri ncheke mabishop Kadhumba kuma kaunti ya Meru ibaratiri manere rotero sagana. Rais Ruto nonererwe ni nyakwethero akiathiro mathina ja kaunti ya Meru na nyumene gavana Kaira Mwangaza thiringiro thimo ero ikinyithia na mpuro terwa sagana Rais Ruto na kwenda kumona gavana okinyane kiro karumune ka mwanya araba ireverebe na Rais Ruto na munini owe nethro akeritho thoshondire akorobethro bakiuga bena mabishop nerwa ethro akirekebisha kirente to imwe ira Rais Ruto ethro akeritho ni akorobanjuri ncheke mo mabishop baba kuma kaunti ya Meru ni ate kaunti ya Meru itititabo bwegoro ntuba kwa ngwataniro na kwethro mutongerio mwake no kwenda kwethro akithara wenka kenge ibashokere bamwira Rais Ruto uchumi bwa kaunti ya Meru bitito bokinama ntuba kwethro rwiro rwingiro thirikari nene rwethro kinama nene kaunti ya Meru rwibangerwa rwashokaniro bikaire mubango jo MTF ijo mwe twanenganyo jangerekana
kulingana na kanyoni mtoto tunenkirete nteto cionthe etwira muthina jwa mucemanio Rais Ruto na banenkere kirikaniro ati akethirwe tamburukia kaunti Emero na atenda nthao cithiro cigwikira kaunti ici nontu nimwe kaunti iria ciamwire kura inyingi. Ripoti ya Ntoshero TV kumanya king'ina kirine kia mushuru Nairobi, mita Boniface Mongera. Wakili Mugambi Manyara ugite MCA batena umbanike watho kuthangurania banjeti na ithondekini obisi bwangabana Imanyara nkurukini akuregana na ugambi buria bukuthiurukua ati no mwanka ngabana Kawira eberegitene kethrana ya kwenda guciandikithia na kiama kia UDA ni aririte kinya murungamo jwa kiama kia Mbas kwendekithia kiraitu murungi gucoka siasene akiuga bone wendi bwala jimwendia wewe ngwa kenda orotwa ja MCA mbungeni ya Meru rungu rwa kiama kia Mbas. Muthuri Muriuki ari nacho ikinya MMC ba kaunti Meru kuthaba itikite erekeria yora budget Meru kethoeka ii arabaka rute milioni 45 iginyo kiriwadi na ndimwe nikimeno kia makia Mbas no Mugambi Manyara augite MC baba ngugia oni ukurukia budget yake no tena betikite kuthaba kimithondeka na bekiri ntubira bakwenda uge MCs igwa approve budget indrwa wa thirikari ya Meru County kana ni executive MCS ya babwirete wa approve ko batumbo kana naria balita budget ira baikirito yonde ikawira mwangaza bekira manto jao benda ibeje badurwe ngabana kende batheria budget rutero executive ende budget ikadidwa batiomba kweja kumirita kumikanso yonde bagwiba kuthithia yao kabwe abadurwe bwe ngabana 45 kutingi ntu yake ukuganga no mwanka everyone ndijukie 45 million kuringana na Mugambi Manyara agwite etua rire MCA ira konania kaba urite ile budget yujikire mathematical formula uga 2 billion divided by 45 is equal to this kutingi ntu yake ango vera bathugania kaire nontu already ibakubite au na ikabaretera ibwene ne muno ntu tino bechi kangananwa na kinyabagire kugo utu geta mundu ne bali amna bubu Mugambi Manyara ethwa gitonda mwandiki munene kiama kia Mbas ndene kaunti Meru no araji mwendia nyuma kwethwa gita ntumiria ati kiama kia Mbas ngikagwa kagita kare yake ritu murungi akebera siasene arwaji kethe ibo kumenya bwa kama no utirio wewe ngwa arunga magitini kinyagi akuthurwa muna chamanio munanda jwa ng'ombe na mugoro ukinya miaka 70 atura agwete kabuti ga kiraitu murungi au ni ari jaira kwou na kuigwa ri mpione muno kiraitu ati ciaseni amba mbombo mukombe na gikumba kira kithwa kirumite ng'ombe kimugutene kigumba kira gikegwa ng'ombe ni ikwendwa gaitite kuthinjwa ititikiria na gititikia mwankari ng'ombe kathinjwa ng'ombe chi manyama chikwe mbuchari muguta yambwe ndarwa yoma irio gitikagia kweri ng'ombe ni ekwire ya gucwakira muntu akaria wewe ngwari muntu gwitwa arwaji no muntu arwaji ni gikirito akarungama kiama kia Mbas gikona nominated MCs na we akona ka nomination kawari jaire yau utikingi kire yau ya arwaji gucwakira akaria antu anda mpoka ingia kwa ndaria na ndini meutu nguingia ritaga akiwa ntibubu butiomba kumbikana nondo kethurani u kinya kiamba kia Mbas kia mukinyiri kinya kurungameti utino kiama kia Mbas gikarite nthi kiuga turasimise kiraitu kurungama no utiro tukathithio no utikiama kirithagio utino kiama kiringaringa murango jwa muntu kimugirite kimurasimisa rungama muntu ro kwenda kurungama uja kia mene akawana kwenda kurungama no utiro kiama kia Mbas gigeta kurasimisha kiraitu arungama no utino bia mapirasimishana mwira arwaji itikire kiraitu netri retire wankarira wakarie na kanywa ka u ya gucoka ciasene lakini kiama kia Mbas kitimurasimisha gucoka ciasene gikarasimisha kiraitu ri kinya gwa arwaji gitukurasimisa kurungama kia kwira urungame gitikie MCA kana KMP wetikiria no ndo kiama giukwira kutiga kuga kiama gibia mapitita ngo yu na kurasimishana ukethwa ni arwaji tukwijira tukakurazimisha twakwira gutigiti urungama maisha ni jaku yonde no mwanko urungame mwaka yuyu yite na muthene Mugambi Manyara agwetio ria ngavana gutonya kiamene kia UDA tikuna watho ndo tena kuandiki ngavana atinche kiama ethwa kiumetine
ntaigua mkinya muntu umwe agikuti sheria iria ikuga ngavana akeja guchenja kiama kana ngavana independent akeja kunjoin kiama ubishi wegetwika vacant kana kaita ubishi kurikani wakairi na ndenda kuga uju constitution ya Kenya very clear ni andikite conditions ira ngavana umana cio bishi article 182 kutino ya kuga ngavana akeja guchenjia kiama agatonya kiamene kingi kana kedwari independent agatonya kiamene ubishi wegatwika inagiti itikariri kana vacant kana Muthuri Muriuki, Muru TV, Mutino Jokangangi. Thirikari tongeretwe ni munene wa riti Ngugi bwa Mwingi CS Wogima Susan Khumincha na utongeria bwa kanjo ya mangavana ni baririte matunda jaria jombete kuoneka nyuma ya koti kwerekeria bo kwireba na KMPDU kenda kuthiria mugomo jwa mandagitari. KMPDU ni oroti bonene ni kurega gutumiria muthiajo wa mugomo na kinya kurega guchumiria ntuku ya igoro kenda gwikira kirore kire witikaniria buria bukombithia mandagitari gucoka Ngugine gukurukira mukaririgite anwa iguru augite o kaunti kamenya uria igakandana na kwanthinje mandagitari baria batachokera Ngugine. Mwankira Nandi, Anthony Kathenya na ripoti tariria. Nyuma ya gikalo kila kilali kibanga ni muthenya ndi gatigati ka mandagitari thirikari nene na irija county kulega kuthithika nyuma ya mandagitari kulega kinya mucemanio ni uju gwantu kujire kithingatanio untu bra mutongera utingo bwa Mwingi Felix Kosgei ameniletie leo kanjia magavana ni lititete mandagitari baba baterwa misare ya mieli ila bedhirito bale mugomoni. According to the labor laws, you are not supposed to earn a salary if you have not worked. And therefore, those who have been on strike and they have not been working, a strike that had been suspended by the court, definitely should not expect any pay from the taxpayers' money because they did not work, unless the taxpayers' money vote to agree to pay them while they're on the streets. Therefore, we are advising all 47 counties not to pay any form of remuneration to those doctors who are out of their workstations for the period they've been there. Kile walaniria bwao na mandagitari ni bombete gwitikaniria na kuona mwerekera kile mateta monde ma mandagitari ili yamwe na mandagitari kulwa misare yao ile temilie uandiki bwa mandagitari bajeru bomba kudiro bokambelia wona thirikari nene yalekelia kigina amana gwitikaniria kwambire mutaratoro mujeru wa kwandikanira CBA njeru kire ntuko 30 JJTM mweno gukanjwina magavana iligani baletikaniria mandagitari baba ati bedre bakinya mugomojo mudia. Having eliminated all other issues of dispute, save for the placement of doctor interns, the parties prepared an initialed the return to work formula agreement on employment of doctors that county governments would recruit doctors on availability of resources as informed by the staff establishments. County governments agreed to engage the National Treasury in the next 6 months for seed funding to enable county governments to set up the scheme for the doctors. That the Council of Governors will initiate and coordinate the process of negotiating a new CBA with every county government within 30 days from the date of execution of the return to work formula. Kulingana na waziri wa mabwa mwele Susan Khumincha, thirikari nelekeretie bilioni 6.64 kile kuthiria mugomojo mbesa ino kithija kile kulia misare ilete milie kulia mathoma ma mandagitari kulia misare ya interns amuna kwagirithia mubango walinda mama. Mweno waziri na Khumincha haligwa ministeri yae kathi kotini kuthitanga KMPDU nontu bakulega kutejaniria mugomojo. To confirm that as of this morning, a total of 2 billion has been paid for Linda Mama arrears to all health facilities. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court
and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Sisi kama sasa serikali za kaunti ni lazima sasa tufike mahali tuseme wananchi wameteseka ya kutosha, na tuwezi endelea kuzunguka kwa kiwanja na hakuna lolote ambalo wamesema wanataka hatujawapatia. Mamuji muneno Nairobi, Mbeta Antony, Rangi wa Kathenya. Akarina gwati mbaruba kithomo ni bonanitie ugwa bwao kumania na kugwa kwa macukuru njorwa gicigone gya tigania East area na ndetigarite na ritwa igana bobone botumite obisi ya CDF etongeretwe ni mubunge Mpurwa Bure gwika micemanio ya ntuti gochwa ntaira cia gucokia nkuma cia cukuru ijimu kirimithika katumenyithia nkuruki. Ikwithirite kwina ciuria bibinge na kumakira cukuru ira ciitikene bonene tiganisti na namba nene ya ritwa na kinya mpumi njea ira ciithirite ikiwa kwa kaita imwe kinya ikilasime kochoka kwa cia deke ndaite kaingwe na inge ikiwethia mpumi ciacio buru. Aya kona nkoro gukire kithomo mwaka 2013 2017 kithomo gatigania East kiari guru tonto ndathoma St Cyprian ndi muritwa ku 2010 kwari na 550 by 2013 ira mheshimiwa Mpuru nkumire bari ana ukwima na mwanja Mpuru ayunkuma munya umete 2022 ndi kwa manager muchemanio ara twetero yo mbere mheshimiwa Mpuru atiete ana 850 ndetere ndaithira ana 85 ndachimbibia rire ana mana mwanja na gintu ndi atweto muchemanio ngi St Angelas utiwa taichine there na ana mana 6 plus yari cukuru enene twita muchemanio twethira ana 250 na mheshimiwa atiete mana 6 karamaira tukona ara ni ethere na ana mana 6 twita kukuongo twethira mana ile na kwitha kithomo gatiania akiwete maru toria mheshimiwa na tatugubithia mheshimiwa atwira twikiurutira mpala ontubu ibo kusileti obisi ya CDF tiganisti amwe na mubunge oguntuko Mpurwa Buri baraba butheti muchamanio yo mpwe na matali ya dharura kuonokia kithomo kia tiania East makosa ya Mpuru ko kithomo tiania East indanje okiria renge harimo primary school and teachers bonde dayo kenege Mombasa baito karande wishiri na tawa baogere kwa matiani East na mheshimiwa atwangu yonthe na ibuno ntukona cukuru cietu icanjirite ukira mpala kuwende no ntubu kari tu general ana benu thayethire ni bwina witigio bubacokie St Cyprian bubacokie St Angelas bubacokie Nyambene Ngaos bubacokie Rumanthe bubacokie Karama kenda tukire cukuru cionthe turi amwe na bwabacokia bwina obwa bareti egitira kurukiria basari cia kithomo kieguru ire irukiritwe cia mbere no ntubo itumi mwanya turere basari cia colleges na universities priority tweri mheshimiwa Mpurwa Buri no ntwana bwe bakwerecherio thai ana barabangi beto bande school na boarding school sibangite cukuru mheshimiwa atweri twanjire na ana ba universities alafu babangi barura next week iro mheshimiwa yake aku release basari cia secondary schools ende ndenda kuwa basari ra mheshimiwa ku release irwari ise tertiary education ana baraba iki technicals baraba iki colleges na universities na kawa rwari no ntu mheshimiwa ku release kiumia kichi ketha chito mwake cukuru mwanya kuende ana baraba thoma batiganist na aciari baraba thoma ithia ana universities na colleges irenia na benu baile poto cio kuma Alhamisi na Jumaa sasa una school next month ana bachoka ningwa mwene nkareta na nteto mamwati ongosi yakwa ningwa mwene nkareta na muritwa aitara ive marito yao yao yonde utiokora tiu amona boiba menerete mutaratara yo kweya na basari cia county Emiro ana baba apply te basari Muthara ward wa apply ana ngirinya na mana 5 kirekondi ile ara obichine ya MCA lakini ana bero basari bero ana mana 50 kuma ke 850 kuma ke 4500 okora criteria tumreke kundrop ana kuma ke ngirinya mana 5 mwa choka mana 850 utiwa tigania East biasiawe itakinyire milioni ana yele lakini batwe twega more than 40 million ara yele ananganira ngiri 70 thubuku batwe twananganira almost 400,000 thai tubekirite 850 ngiri 1 mana 50
lakini mtu akaomeria akaruma njanero yote makosa antwa MCN kwa power ekumekana kangania ni akia kana kangani na kwere kana kangani edena ina pa moyo lakini bato chiomba ate muntu arumegembe akia kwa administrator ndene ya area mudhara kwambekana loi akamekana kala mpala lakini muntu werie nakumia muntu na mpala ate mwana koma ate administrator koma tiania agategembe akamanto yagembe loi Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja na chonkuruki. Mabate, we mama mabate, ukipata baridi nunua mabate, mama mabate, ukitaka usingizi nunua mabate, ni raino, we mama mabate, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino, chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthithu waku. Download app ya Absa Kenya kienda kurugura account yu. Absa, your story matters. Imborera bokiruga metwete kwereka ni muntu akangwata gonto ki director ana bakureka mutu jete cha kavagara ndabwirire ata manzo cha kuruga nkimete kavagara butumere maromba butumere magic within 10 minutes ndenda nkime kavagara na bwe mecheta na botenda ka kugwirwa ri ni kiribare bejiraha premium kavagara tigenia na bagwirirwe kavagara. Usiseme unga, sema raha. Kamino aja kwe. Ya kamino. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu chutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia farmers daily. Jo. Chumbeje? Ni uteveria ng'ombe ya wanja weka mapema. Jo. Nedia linge. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imbakuta kama ja farmers milking surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabuga ngai ni kwera. Kuote kaigua. Ntobibyo ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento biandevia. Kauniye. Ndukene chonde. Nande intobyonde bakugunande thieku birendukene chonde changirovet iriri akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625.
This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bonge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngokuwatogeni oringi kirinteto chetu cheruthe mwengi chokera na chionkuru kingwataniro ya karibare bare magamono mitone neo CFA nethirito na kagita gako mo nyuma ya thirikari gukurukira minister Wariera Soipantu ya kurita mwerekera Joanto kuingatwa mitone mbere ya thirikari kurita mwerekera Jojo arimi baba ingene bachiritanirite kuanda mite na into binge bya gitumi kiriro kya ngwataniro eje ne thirikari guichokera na kubetikiria kaire guchoka kiri ichomoro bya mito kenda bomba guchionera mugate jwa ontuko onde ngarama ya uturo yonekete gwitia bonene kikene gichunje kya mbere kya rugono rurwa mwanya ureteri ni Muthuri Muriuki. Nyuma ya mito kuonekana inyangito muno thirikari ni acure ntereche kuona mito iji ni gucokanirwa gitumi jana mutaratara ja gucokanirwa mito iji kukurukira ikundi bire bya undirwe bikumenyekana ja CFA kana Community Forest Association murado jwa ikundi bibi jwade gutonya mwitone nyuma ikundi bibi kuthabici andikithithie mwaka jwa 2006 mweri jwa 6 tariki 12 aja na ikundi bibi bearutharo gutonya mwitone nikenda bomba kujumenyera arabombere kwandikanira na gwitikaniria na amenyeri mwitu nibo Kenya Forest Service kundi biapa na Law Enforcement Association ikundi bibi biatonyere kiringwatano na Kenya Forest Association mwaka jwa 2022 tariki 8 mweri jwa 6 na baruga iji ikionaria ngwatanweji kundi bibi nandi biarutharo gutonya mwitune bwambere nikenda gutethiria kiringo gicia mwitu bojairi gukunda ruje kuma mwitune bojatu kulithia makuyu bojana kulithira butia bojatano kulithia na kugita nyaki bojatandatu kwanda miti na kali bakiri magamitu neji pomugwanja kuna ngoku bojanana gutethiria mantu jegi utari bakenda kuthurania mpindi cia miti ya gintwire na kuthithia nasari cia miti mwe 10 kuthurania ndawa cia gintwire mwitune mwe 11 gwika ya njuki na kinya korora na insu na boya 12 ni kuthura intobia mwitu bomba kuthabite thire mwingi kimandu jegi wanda na nali kijanyi me gwitikanirio ju kundi bibi bya bitembe ira ciendekanaga nikenda bomba tonya mwitune na kulikithio ntububu ibombete kwanda miti rutero kibranyaki rutero thege kithoka na kinya kithirune mianke eu ithiri na mwanka jojo itwandite muti jumwe milioni 1 na jowi muti jumba oja tumbaga twawikia kithoka tugawikia kithirune twawikia gikibaranyaki na kungina kube babagika maguja na insu wirana bo bare bombe kumithia miti ya kwanda antu batonye mwitune kulima gichomoro na kwanda mitiji ira bakamimenya bakianda kamung'au na ikwasi o mtu nagithegwa risiti kuonania ketho akitheria nikendomba kwanda miti na imira bibi untu bubu borekana bwibaguna muno no ntumitu iji ntere imwe nionekanire gicokanirwa muntu ura womba kuthithia ngugu yonthe kenda tu achieve kana tu achieve vision yu irio ikuini vovu Community Forest Association na bakina karo kathina utelis
bakomba kurima nandi bakaanda mite bakeanda irio biao muntu akaanda tukwacie muntu akaanda mung'au akomba gwitethia indi nandi migambo ya Minister Soipan Tuya kagita kara kinyite ndene kaunti Meru akurugite na ndege mituneji kubera bebere mitune yari akumunta nkoro kiribo. FS Regional Conservator. Sijui kama ako hapa, naona ako kule nyuma. Na County Conservator ambaye ameongea hapa vizuri sana. Mimi nimekuja hapa leo na nimeshaona unaweza hata hesabu wale watu wako ndani ya msitu. Hapa Lower Imenti. Na Kiago. How can that happen right under your nose? There is no excuse. So mimi nataka wazee tusaidiane. Na mvua inapokuja nitarudi hapa tupande miti hapo Lower Imenti. So wale watu wako pale wachomoke haraka. KFS officers hatutaki kuona watu wako ndani ya msitu. Miarieji nandi yatuma bengwa mwitune naraba andite kinya bya kure byao. Eje niyo ethairwa etwetekeretia kwithirwa twe mwitune etagwa participatory forest management. Na eje nayo etagwa forest management agreement. Ibo korikana itware ni akiatho gikinene mweri o mugwanja twicainanira maukuja iko. Untu bubu bonekana bwireta maruru muno nontu bwetu ari ria thirikari lakini ata follow ile kumenya kweli gutemeti ile nau ni nyamwira irantane ile nau kunde na wantu onere antu na nde mamejere a make decision ne wanti antu batika tonya muito and that was it kutochokera muito na tuya we ejere CS wetu ejere arathiuruka na ndege utiwa kamenya kuthiuruka na ndege eregwa mwitu nonduwe ali ndege nente kurega omba kwithirwa ena system wewe iria omba kuona niyo lakini nikinondu agwita na ndege ati kuja twaraniria nikinondu ati kuja akethie kinya uria ukwanda miti iria ri anda ministry wega kwindi kwithinerio nikino gwatana nani mthiriro ruju nkumenyithia thara iria betire na nikigitumi bakumenyithia thirikari na sara uyu onde ndikomena ta thirikari kathithia so that tukomba kwithira twinde tukithira tuikwo kinya nyuma yo kwithabetikana thirikari gutonya mwitune na kinya nyuma yo kwithabarite mbeca iria ciendekaga kirorogoro mwanya makaya ya Gichomoro. Minister ejaga na ndege ere ye kathiurunka ni etwingire mwitune no tiro minister ja atwita muchemanio atwira buthithitie makosa jaja batuithithia mbeca tware ya kawaida yora tware ya after mwaka twikure ya mwaka tweta twatheria miunda twanda na twanda mbeu ikwasi na mung'au na tutigite twirigirite kwibio tugaketha indi after au utebio twombirwo ketha pata twere kanya twita kuswainya bila twandite ku kaba twingirwo theri pata twira makosa yetu ijari Rotere ruregani na thirikari ni ruazimio la umoja ni bachumiritie kumurika imwe ya mirandi ya thirikari iria ithiritwe ikiaririrwa bunenene mwingi mono gukonia budget ya 2023-2024 ndi mwaka jwa thirikari juthengerete gukinya muthia. Azimio ni menerete thirikari ni kiria bakuga ni kwairia Kenya mantu ja maingi ja gitumi bakithura kuri na magamba nkuruki ya 20 koti jaria ja kuthitanga thirikari. Antonio Awe Rais Ruto ni akathite thirikari yawe ni kiria kuga ni ombite kwinika maguri ja mutu Joankima mwanka chiringi gana. Ngwataniro ya Azimio ni ariretie mantu mwanya jaraja gwita na mbere nthigurune rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza haria yugite iri na kesi 20 ndene ya koti ikithitangaga thirikari untu bukuonania kesi ni gukara mono kotine. Kenyans need to know that as of today Azimio has over 20 cases against the state that are at various stages in the slow justice system. Some of the cases include the Azimio la Umoja Coalition Party versus the President of Kenya and others. The High Court petition challenging the decision of the President to establish a commission of inquiry called the Commission of Inquiry into the Shakahola tragedy. Together, these cases provide a clear pattern of the slow pace of the hearing and conclusion of cases
especially where the state is a subject and senior government officials are involved. We are staring at a clear case of justice delayed and justice denied. Azimio nkoroki ni kwenda uchunkuni bwa mwanya kuthithika kumania na mutino jwa ndege jura jwatigire General Ogolla akuite. The PG called for a judicial inquest into the accident and death as opposed to mere investigation led by the military that is close to civilians. We also demand that families of the victims be independently represented in the investigation and inquest. I must hasten to add that we have authorized Honorable Anthony Oluoch and Senator Enoch Wambua to lead a process of establishing a parliamentary inquiry, a joint parliamentary inquiry involving both the Senate and the National Assembly into the unfortunate death of General Ogolla. Niongerete Akenya no betite na mbere kunyamara na thirikari ni bati kwizana ntaira cia kuuthiria mukenya ngarama ya uturo. PG therefore calls on the government to embark on steps that will drastically lower the cost of basic goods. Kenya Kwanza promised that unga would come down to Kenya shillings 100 or less per kilogram. Immediately the regime assumed power. We need that promise fulfilled. Nirikiritie ati fertilizer iria itiagirite gukinyira murimi ni untu bubati gutegerwa na njira ya undene. That the case of fake fertilizer being distributed to farmers by none other than the government of Kenya is an ideal place to begin showcasing our commitment to fighting runaway corruption and state capture as a country. The case of fake fertilizer is, in our view, a case of economic sabotage and must be treated as such. In other words, heads must roll. Kagite ni ukau Rais Ruto na ugete thirikari yawe igatigira athithia bainto mwanya mwanya gukurukira stima nande ne bakunyirwa maguri. And we are working on how to make sure that the cost of power is investor friendly, is manufacturing friendly. And the first step we have agreed with industry is that those who will produce at night because we have excess power at night, we are going to reduce the tariff by 50%. Initially, it used to be a requirement that for you to benefit from that 50% tariff at night, you must produce at full capacity during the day. We have since, from the 1st of this May, that requirement will not be necessary. So you can produce at any time that you wish and take advantage of reduced power tariff. You've done a great job of being flexible. Akari na biashara taunine ya Chogoria ni batariritie gikeno gikinene nyuma ya thirikari kurikithia igaka thoko ya kinande ya mamilioni ja mbeca taunine ukire gikaro kia muingi agwati mbaru ne betikaniritie thoko eu kwa kithakene gia Chogoria Boys na yo thirikari inenkere chukuru eu kithaka kiria kibwiri gutengerwa cemetery. Thoko ije irigiri gutumira milioni 200 tabura tugutaririrwa ni Martin Mugambi. Keno muthenya we munthi ikiri aringi biashara na gwatimbaru na nkinya tongoria kiri tauni ya Chogoria gikaro kia muingi muthenya we munthi kiretetwe kenda kari gwitigiria thoko ya tauni ya Chogoria gwakwa kiri kithaka kiria kianenkanirwe icukuru ya nthaka ya Chogoria. Nimeweza karega moto mau nione kwa mkono wala watakubali na bio binde bombeta gukinya in large numbers dekenda twethwo muthenya mde tugi witness ikinya ria mbere ria kwithwa tukigethwo kugwetwo Chogoria bobo jite nyuma ya thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi gwitiganiria na cukuru ino gucenchania menda kenda gwaka thoko kiri munda wa cukuru ino rori akuve na tauni ino au galumo ne kiari mwene ni otaga kwina kagunda kangi kethagwa
kari na aragaiti nako kandikitwe na Tharaka Nithi County Council kari savete for cemetery ne kajieri twauga riu nuntu tukunenkanira wanika neti nditunenkerwa ikaino jijieri kawaka twandite nusure unaike iwe ingi mwana nusure tudi na mbere kwanda kawa kainga ingi kuringana na utongoria thoko eno egwakwa thoko nene thoko ya kiindi kenda gutetheria antu bara batari na bantu akwenderia kiri tauni ino kuona bantu akwenderia na tigo gugukiria moringi biashara kiri tauni ino gintu ki president wetu ni namuririkanirie kairi ati turia chogore ti turia ndatho thoko teuma na au niyo process ino jonde jambagiriria na enko thank mwalimu in a very special way tonto kagita kala twekalire ende kwa governor bakireta the paperwork one of the things to agree le lijia kwetho tukithije na tuwe amwe na kagita kauma onto mama twambe tumakirire nikienda process idi onto process jonde jiendelea gakuria guru itejete kuendelea twena siasa jengi guko teviro gukora na nakuragira siasa bukola thire into gaiko atongoria baba bakiongera baugite unenkaniri na mitaratara ya gwaka thoko eno yumbithanitwe ingwataniro ya atongoria mbari no kwarira thoko ya Marimanti itejaniriitwe nakio gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe kunenkerwa thoko enjeru tauni ya Chuka no gaturarombaga tukiuga atu shaitani umuthuku atikageria gutonyera na njira no iriku ni tontu ni into nyingi muno twanaga jogoria nonto botongoria mutho na rurido president wetu Ruto nkatho nonto bwa ko consider chogoria iri imwe ya beneficiary by the new market iria igwa kwa thiini wa thirikari enetu ni tonto ni tukwigua gwikwitire gwikwikansetwe kana botegwite the toino irakungwirwa na nkinya gukenerwa bunene na aringi biashara kiri tauni eno na nitubatukithwa tukenete na ningwitikia ni climax ya gikeno kiria twina kio nkoroni jetu ntubwa kunenea ni kana kangi tuongerwa gawitwa thoko riu ni kambuge am a very appreciative person na mbere buru nsokia nkatho kiri committee jonthe iria ikarite nthi kenda chogoria yona thoko kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi Sibitari ya Life Care ntuku ya Narua ni banganitie ntuku ya mwago kiriana banini aria bethiritwe na kanya ka gutegwa na kinya kuthimwa utheri imwe ya mirimo gutigira bari na ugima bubwega aciari ni barombi gutara Life Care tayo sibitari ya gwikiana baonderia bakubatara utethio ni untu ni sibitari iri na ataramu baana mambura jaja jathithikirite muciine munene jwa Mutindwa where we are celebrating the pediatric fair, which we started from 21st of April, and today we are going to do the grand finale of the same. We have invited people from all around Meru to come to enjoy, to play. It is just a beautiful afternoon, and I want all the kids to come and enjoy this freedom they are having out over here. That we believe that the kids are the future of the society. And we need the future of the society to be healthy. So we have just organized it as with the help of our pediatricians and our dentists, a free consultation day and also an outing day for all of them so that they can come, they can enjoy, we can have a look, we can prescribe so that we can create together the caucuses of all those kids being healthier. Itwira aciari ria bona thina na mwana bamureta cibitari nuntu gintu ja kwarwa na gutaika ikaregi kutegwa on time no progress to something severe dehydration mwana no age roje mwiri to the point where manto jakathoka. So we always encourage aciari kureta ana cibitari mapema twatega kwina manthi aniba kwitha bena flus, tonsillitis, pneumonias, kwarwa, gutaika, yeah, those are the common ones.
And we are happy today to have hosted more than 50 parents and children here for a fair to play and also to be seen by our own resident doctors. Our idea is to ensure that Meru altogether gets the preventive and curative measures. Hau ni oto akinyira muthejwa nteto chietu cheru themwe indi thaithatu na nusu niji na ingi nkurukieta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbita Maureen Kinya muonanire to mathithio ni Maureen Kirimi.